Emisioni 8. Pjesa e 2. Ilias Venezis. Jeta dhe vepra. Ilias Venezis ishte një prozator grek, një nga më të rëndësishmit të brezit letrar të vitit 1930. Që në fëmijëri, jeta e tij ndoqi aventurat e helenizmit të Azisë së Vogël, të cilat ai i shprehu ato në veprën e tij. Ai u bë rapsodi i refugjatëve dhe i çrënjosjes, por edhe i njerëzimit, vendosmërish dhe besimit. Veprat e tij kryesore janë romanet To numero 30.328, numri 31.328 i vitit 1931, Galini, Qetësia, e vitit 1939 dhe Eoliki, Toka Eoliane, e vitit 1943. Ilias Melos, siç ishte mbiemri i tij nga babai, sepse Venezis ishte mbiemri i gjyshit të tij, të cilin ai e përdori si pseudonim filologjik, lindi në vitin 1904 në Kidhones, Ajvali të Azisë së Vogël. Me fillimin e luftës së parë botërore, familja e tij u largua për në Mitiline, vendlindja e nënës së tij, kur turqit filluan të përsekutonin të krishterët. Aty Venezi i kaloi vitet e para të shkollës së mesme në një privim të rënd, duke studiuar ditën dhe duke punuar natën. Pas përfundimit të luftës, ai u kthye në Ajvali dhe filloi të studiojë matematikë të avancuar për të studiuar inxhinieri në Francë. Megjithatë, katastrofa e Azisë së Vogël dhe eksodi i grekëve të Azisë së Vogël përmbysën planet e tij. Kur turqit pushtuan Ajvalin, e arrestuan së bashku me 3.000 grek të tjerë dhe e quan rob në brendësi të Azisë së Vogël për të punuar në brigadat e punës famkeqe. Aty, Venezi pësoi 14 muaj radhazi vuajtje të paimagjinueshme, të cilat i përshkruan në librin e tij numri 31.328, botuar në vitin 1931. Ky numër ishte numri me të cilin ishte regjistruar në brigadat e punës. Kushtet çnjerëzore të robërisë, ai ishte një nga 23 bashkëqytetarët e tij që arritën të mbijetonin, por edhe çrënjosjet nga vendlindja lanë gjurmët e tyre të pashlyeshme tek djaloshi Venezi në atë kohë dhe shënuan tematikën e veprave të tij në mënyrë vendimtare. Pas shpëtimit, ai përsëri u strehua në Mitilini dhe aty vendosi dhe filloi punë në Bankën Kombëtare. Në vitin 1930 kaloi në Bankën e Greqisë dhe në vitin 1932 ai transferohet në Dregën Qendrore të Athinës, ku shërbeu deri në vitin 1957, ku doli në pension me titullin nëndrejtor. Në revistën Athinaika Gramata, letra athinase, u shfaq për herë të parë në vitin 1928 pas vlerësimit të tij me çmim në konkursin e zhvilluar nga revista Nea Estia, Vatra e Re, për tregimin e tij të shkurtër O Thanatos, vdekja. Në vitin 1939 u botua romani Galini, Qetësia. Është ndoshta libri i parë me aftësi letrare që trajton temën e vendosjes së refugjatëve në Greqi. Vështirësitë e bashkëjetesës së dy botëve, thellësisë të ndryshme dhe konfliktet e tyre të pashmangshme rrëfehen si përmes aventurës së turmës, ashtu edhe përmes ngjarjeve private të jetës familjare të heroit qendror, mjekut Dimitris Venis. Për romanin Galini, Qetësia, ai u nderua në vitin 1940 me çmimin e parë shtetëror për letërsinë dhe çmimin e Akademisë së Athinës. Në vitin 1943, punonjësit e Bankës së Greqisë ishin mbledhur në sallën e madhe të godinës për të përkujtuar për vjetorin e Jos, por edhe kujtimin e kolegëve të tyre që ranë duke luftuar. Gjermanët hynë në sallë dhe arrestuan drejtuesin edhe disa punonjës, përfshirë Venezin. E izoluan në bllokun C të burgut të Averofit dhe do ta kishin ekzekutuar nëse intelektualët e vendit nuk do të ndërhynin dhe do të kërkonin lirimin e tij. Nga kjo përvojë e re tragjike, lindi shfaqja e tij unike, bloku C,
e cila u vu në skenë më 5 dhjetor të vitit 1945 nga Teatri Kombëtar. Në fund të vitit 1943, ai botoi romanin e tij Eoliki Yi, Toka Eoliane, vepra më e njohur dhe më e përkthyera e Venezit. Ky roman, i shkruar nga këndvështrimi i një fëmije të vogël, është një himn për parajsën e humbur të fëmijërisë së tij dhe në të njëjtën kohë një kronik e helenizmit të Azisë së vogël përpara çrënjosjes. Në janar të vitit 1957, Akademia e Athinës zgjodhi Ilias Venezis si antar të rregullt në kategorinë e letërsisë dhe arteve të bukura dhe në vitin 1959 iu dha titulli komandant i madh i urdhit mbretëror të Gregorit të Parë. Ilias Venezis vdiq më 3 gusht të vitit 1973, imposhtur nga kanceri i laringut, me të cilin ishte diagnostikuar 2 vjet më parë. Në emisionin e sotshëm do të dëgjoni pjesën e dytë të fragmentit nga vepra Eoliki Yi, Toka Eoliane. Eoliki Yi, Toka Eoliane u botua për herë të parë në vitin 1943 dhe konsiderohet si një nga veprat më të rëndësishme, nëse jo vërtet më e rëndësishmja e Ilias Venezis. Autori lindi dhe kaloi pjesën më të madhe të fëmijërisë së tij në këtë zonë, në Kidonia Ajvali të Azisë së vogël, deri në vitin 1914, kur edhe filluan përndjekjet e para të luftës së parë botërore. Në atë kohë, ai dhe familja e tij ran viktima të përndekjes. Në këtë vepër, Venezis i referohet me nostalgji kujtimeve të fëmijërisë dhe na paraqet një botë të kthjellët, angjëllore dhe të pastër në malet kimete të Azisë së vogël. Eoliki Yi, Toka Eoliane, buron nga rrënjët e pemëve dhe nga maljet e lindjes dhe udhëton nga toka e gjyshërve në valet e Egjeut. Ashtu siç udhëton shpirti i Petrës së vogël, i cili në shoqërinë e motrës së tij të dashur dëgjon zërat e fshehtë të natyrës, thirrjet e shpellave dhe kanioneve dhe dëgjon tingujt e tokës dhe të ujit. Pra çakejve, derave të egër, arinjve dhe shqiponjave, Petros do të njohë së bashku me përrallat e gjyshes së tij emocionet e para të dashurisë. Ai do të njohë natyrën e ashpër edhe të egër të vendit, si dhe të njerëzve, dhe do të mësojë përpara ardhësit e tij, të cilët punuan tokën e djerë, duke jetuar jetën dhe fatin e tyre. Shtëpia e gjyshërve është e hapur dhe mikpritëse. Si një mbret homerik, gjyshi i tij mirëpret kalimtarët dhe ata, në këmbim të mikpritjes, rrëfejnë histori familjare dhe përralla nga bota magjike e lindjes. Këto përralla, të veshura me tingu, ngjyra dhe aroma, do të jenë kujtimet e pashlyeshme dhe do ta shoqërojnë përgjithmonë heroin e ri. Në këtë vepër të Ilias Venezis nuk tentohet, ndoshta as në mënyrë të pandërgjeshme, për të krijuar një klim trishtimi apo për të rikujtuar ato që kanë ndodhur. Megjithatë, përshkrimet e bukura të tokës pjellore të Azisë së vogël e paraqitur këtu si një hero tragjik që nuk njeh të ardhmen e tij të tmerrshme, ndërkohë që vetë autori e ka përjetuar tashmë atë, janë të vetmet që në mënyrë të padukshme shkaktojnë një melankoli nostalgjike dhe krahasojnë me sa pak dhimbje të shkuaran me të ardhmen që do të pasonte dhe që të gjithë e njohin tashmë. Kjo qasje delikate ndaj periudhës së para luftës arrihet ndoshta falë rrëfimit për fëmijë në veten e parë. Nëse rrëfyesi do të ishte një i rritur me përvojë, atëherë këndvështrimi do të ishte ndryshe dhe ndoshta do të humbiste pak nga pafajësia që e karakterizon tani. Megjithatë, rrëfyesi fëmijë dhe rrëfyesi i rritur bëhen një dhe ndërthurin fjalët e tyre si një përpjekje e motivuar nga nevoja e Venezis për të ruajtur imazhin e bukur të tokës stërgjyshore. Sjelljet e njerëzve përputhen me traditat e kohës, me statusin shoqëror dhe në përgjithësi me stilin naturalist të asaj kohe letrare. Gratë kryesisht kanë një rol dytësor dhe të nënshtruar,
por kjo nuk do të thotë se ato nuk ndëshkohen nga pasionet e tyre të fshehura. Fëmijët, Petros dhe motra e tij, Artemis, kanë krijuar me pritshmëri që të i kalojnë malet kimite, një botë magjike e cila gradualisht shembet. Pasi ëndrat e tyre përplasen me padrejtësinë shoqërore, realiste dhe ndonjëherë brutale, dhe më pas me ardhjen e luftës. Mizoria dhe sensualiteti rinor bashkë ekzistojnë, duke ngjallur një egzotizëm romantik, i cili nuk fsheh apo hesh rënojat njerëzore. Përkundrazi, u jep hapësirë për të shfaqur, për të sjellë një ekuilibër shpirtëror dhe kozmik, si rezultat i aleancës së njeriut të pambrojtur me natyrën e fuqimshme. Lawrence Durrell paralelizon nostalgjinë e të protokrijuarve, Adamit dhe Evës, për kopshtin e Edenit që humbën për shkak të dëbimit të tyre nga parajsa, me nostalgjinë e të dëbuarve për atë dheun e tyre të humbur. Eolikiji, toka eoliane, ka qarkulluar edhe në vende të tjera, duke përfshirë Francën, Spanjën dhe Afrikën e Jugut. Αιωλική γη. Απόσπασμα. Στα χρόνια του πάπου μου, του πατέρα της μητέρας μου, η γη πια ήταν έτοιμη και έγινε το υποστατικό. Απ' τη μητέρα μου έμαθα το πώς έγινε η πρώτη καλύβα. Πότε η γιαγιά μου φύτεψε με τα χέρια της τον πλάτανο στην αυλή. Πότε φυτέψανε τα κλίματα. Στο υποστατικό έμπαινες από μια μεγάλη πόρτα, καμωμένη με σκαλιστό ξύλο. Στη μέση ήταν μια αυλή και γύρω-γύρω της, η μια χτισμένη κοντά στην άλλη, ήταν οι οικοδομές. Στα κάτω πατώματα ήταν οι αποθήκες και οι στάβλοι. Στα πάνω η κατοικία του παππού και της γιαγιάς μας. Πλάι ο ξενώνας. Και πλάι οι κατοικίες για τις γυναίκες και τους ζευγάδες που δουλεύανε στο κτήμα ολοχρονής. Μια ξύλινη σκάλα ανέβαζε από την αυλή στο σπίτι του παππού. Και από εκεί άρχιζε το ξύλινο μπαλκόνι που ένωνε κυκλικά όλα τα κτίρια. Τα παράθυρα όλα βλέπαν μέσα στην αυλή. Και μονάχα το σπίτι του παππού είχε ένα σιδερόφραχτο παράθυρο που έβλεπε έξω. Τον κόσμο τον έξω από τη μεγάλη πόρτα. Έτσι το υποστατικό έμοιαζε σαν μοναστήρι ή σαφρούριο, καμωμένο όλο με γερή πέτρα του Σαρμουσάκ, για το φόβο των ληστών. Όμως δεν είχε τίποτα από την ασκητική αυστηρότητα των μοναστηριών, μήτε από την αγριότητα των φρουρίων. Ήταν βαμμένο με γαλάζιο χρώμα. Σε ένα επιτούτου δωμάτιο ήταν φυλαγμένα σαν πολύτιμα πράματα τα όπλα, γκράδες και μαρτίνια και σπαθιά, όσα θα φτάνανε για να αρπατώσουν όλους τους ζευγάδες σε ώρα ανάγκης, αν μας ρίχνονταν ληστές. Αυτό το δωμάτιο το λέγαμε το κίτρινο, επειδή ήταν βαμμένο με δυνατό κίτρινο χρώμα. Το δικό μας, των παιδιών, ήταν πλάι στα όπλα και η γειτονία τους μας έκανε να τα συλλογιζόμαστε πολύ. Και καθώς το κίτρινο ήταν πάντα κλειδωμένο και κανένας δεν είχε την άδεια να το ανοίξει εκτός από τον παππού, η φαντασία μας του έδινε μεγάλες διαστάσεις, το σχημάτιζε σαν μυστικό καταφύγιο μυθικών πλασμάτων. Τις νύχτες, όταν γινόταν ησυχία έξω, όταν τα τσακάλια πια δεν ούρλιαζαν και μονάχα τα φύλλα των δέντρων ακούγονταν που σάλευαν, κάθε άλλος σιγανότατος θόρυβος που έφτανε ως εμάς, μας φαινόταν σαν να έρχεται από το απαγορευμένο δωμάτιο. Τότε το ένα παιδί ξυπνούσε το άλλο. «Άκουσες», έλεγε η μικρή Άρτεμη και με έσπροχνε. Ξυπνούσα τρομαγμένος και ρωτούσα «Τι είναι?» «Άκου, πλάι κάτι γίνεται, στο κίτρινο». Έβαζα όλη την προσοχή και αφουγκραζόμουν. Η γη αναπαύεται και γονιμοποιεί τους σπόρους. Και από το μυστικό της έργο έρχεται ένας ελάχιστος θόρυβος που μπορεί να φτάξει μονάχα σε ένα παιδί. Οι ρίζες των δέντρων σαλεύουν στα σκοτεινά γυρεύοντας νερό να πιούν. Οι φλούδες των κορμών σαλεύουν για να χυθούν οι χυμοί στους κλόνους και στα φύλλα. Τα τυφλά σκουλίκια αγωνίζονται έρημα το μικρό τους αγώνα. Ένα ζαρκάδι πέρασε και χάθηκε. Ένα άλλο, κυνηγημένο από μεγαλύτερό του αγρίμι, δεν μπόρεσε να περάσει στο δάσος να γλιτώσει και ακούγεται η σπαραχτική φωνή του βαθιά. Η φωνή του θανάτου. Ύστερα όλα ησυχάζουν και έρχεται η μεγάλη σιωπή.
«Άκου», λέει πάλι η Άρτεμη όταν γίνεται ησυχία. «Τσακάλι θα ήταν και πέρασε», της λέω. «Μα όχι, όχι το τσακάλι. Να τώρα, κι μέσα άκουσε». Τεντώνω το αυτί μου και ανοίγω τα μάτια μου όσο μπορώ. Η καρδιά μου χτυπά με αγωνία, επειδή αισθάνομαι την ανάγκη να ακούσω ό,τι μπορεί να ακούσει εκείνη. «Αχ», λέω τέλος απελπισμένα. «Δεν ακούω τίποτε, μονάχα τα φύλλα». «Καημένε, τα φύλλα. Τι λες για φύλλα?» Κάνει η φωνή της μες στο σκοτάδι και ξέρω πως τα μάτια της θα λάμπει η περιφρόνηση. «Μα τόσο λοιπόν μικρός είσαι?» Εγώ ήμουν 6 χρονών και εκείνη είχε κλείσει πια τα 8. Αυτό δεν με πείραζε τόσο, αλλά μου ερχόταν να κλάψω από το κακό μου και από το παράπονο, επειδή η Άρτεμη ήταν κορίτσι. Και ένα κορίτσι δεν θα έπρεπε να ξέρει πιο πολλά από ένα αγόρι. Κι όμως, να που έτσι γινόταν. Αδικία πολύ ήταν στον κόσμο. «Ό,τι θέλεις λες», της κάνω τέλειος θυμωμένα. «Ακούς τα φύλλα στα δέντρα και θα ρεις πως είναι στο κίτρινο». «Κακομοίρη, εγώ λέω τι θέλω», διαμαρτύρεται η Άρτεμη. «Δεν θυμάσαι πως κι εσύ τις προάλλες τ' άκουσες που περπατούσαν τα σπαθιά μες στο κίτρινο και μιλούσαν με τα μπιστόλια? Ακούς να λέω ό,τι θέλω». Η Άρτεμη είχε δίκιο. Τις προάλλες φύσηξε πολύς αγέρας, αργά μετά τα μεσάνυχτα, κι όλο το υποστατικό σαν να σάλευε. Από ψηλά από τα κυμιντένια ερχόταν ο θρήνος των δέντρων που παλεύαν με τον άνεμο. Μήτε τα τσακάλια δεν είχαν τολμήσει να βγουν εκείνο το βράδυ από τις φωλιές τους, μήτε άλλα ζαρκάδια. Καμιά φωνή δεν ακουγόταν. Τότε ακούσαμε το μυστικό θόρυβο που ερχόταν μέσα από το κίτρινο και μείναμε κι 2 σύμφωνοι, η Άρτεμη κι εγώ, πως τα σπαθιά μιλούσαν. Λοιπόν τώρα γιατί να μην τα πιστεύω? Εδώ κάνω επανάληψη. Η Άρτεμη είχε δίκιο. Τις προάλλες φύσηξε πολύς αγέρας, αργά μετά τα μεσάνυχτα, κι όλο το υποστατικό σαν να σάλευε. Από ψηλά από τα κυμιντένια ερχόταν ο θρήνος των δέντρων που παλεύαν με τον άνεμο. Μήτε τα τσακάλια δεν είχαν τολμήσει να βγουν εκείνο το βράδυ από τις φωλιές τους, μήτε άλλα ζαρκάδια. Καμιά φωνή δεν ακουγόταν. Τότε ακούσαμε το μυστικό θόρυβο που ερχόταν μέσα από το κίτρινο και μείναμε κι 2 σύμφωνοι, η Άρτεμη κι εγώ, πως τα σπαθιά μιλούσαν. Λοιπόν τώρα γιατί να μην πιστεύω? Εσύ όλο κοιμάσαι, αυτό είναι. Συμπεραίνει η Άρτεμη, θέλοντας να εξηγήσει την αδυναμία μου. Εγώ όμως ξαγρυπνώ και έχω συνηθίσει τα αυτί μου να παίρνει. Καλά, καλά, της λέω πάλι. Εσύ τα ξέρεις όλα. Κάθισε λοιπόν να ξαγρυπνάς με το σκοτάδι. Γυρίζω στο μικρό κρεβάτι μου και κουκουλώνουμε με το σεντόνι. Μα την ίδια στιγμή ένας καθαρότατος θόρυβος, ένα τικ-τικ, έρχεται μες στη νύχτα από το μέρος του κίτρινου. «Τα άκουσες επιτέλους?» Ψιθυρίζει τα σκοτεινά η φωνή της Άρτεμης και θαρώ πως τρέμει. «Τα άκουσες?» «Αχ, τα άκουσα», μουρμουρίζω κι εγώ με ταραχή. «Τι να είναι?» «Τα σπαθιά ξυπνούνε», λέει εκείνη. Μα τότε ξυπνά και η Ανθίπη. Είναι η μεγαλύτερη αδερφή μας. Είναι ως 12 χρονών και είναι η δεύτερη μητέρα μας. Πάντα της λέγαμε τα μυστικά μας. «Τι έχετε εσείς εκεί?» ρωτά σιγανά. «Ανθίπη, άκου», λέει η Άρτεμη, και η φωνή της είναι σαν να γυρεύει βοήθεια. «Τα σπαθιά ξυπνήσαν στο κίτρινο». Η Ανθίπη ακούει και ύστερα λέει ατάραχη. «Ποντίκια είναι, μην κάνετε έτσι. Κοιμηθείτε». Την ακούμε που γυρίζει από το άλλο πλευρό να κοιμηθεί σαν να μην έγινε τίποτα. Σκεπάζουμε κι εγώ στο κεφάλι, μα τα μάτια δεν κλείνουν. Οι θόρυβοι του δάσους, της γης, των ζαρκαδιών γίνονται ένα. Γίνονται η παράξενη μουσική που λέει για τα παραμύθια και για τα όνειρα. Λέει για τα ταξίδια των παιδιών που πάνε καβάλα σε χρυσόψαρα να βρούνε τη ροδοπαπούδα με το άσπρο φόρεμα και τα σημαίνια μαλλιά και με το μεγάλο δράκο που φυλάει στην πόρτα της. Τα σπαθιά και τα μπιστόλια στο κίτρινο δωμάτιο δεν είναι πια άγρια πλάσματα,
Ξύπνησαν μονάχα γιατί ζήλεψαν. Θέλουν κι αυτά να καμπαλικέψουν τα χρυσόψαρα. Να μην είναι κλεισμένα και έρημα. Ανοίγουν σιγανά την πόρτα της φυλακής τους. Απλώνουνε τα χέρια και ξέρουν πως, κι αν δεν είναι χρυσόψαρο, ένα μικρό καλό δελφίνι θα περιμένει να τα πάρει. Και ενώ τα χρυσόψαρα αρχίζουν το ταξίδι πλέοντας μέσα στον αγέρα, ακούγεται πίσω τους η φωνή των σπαθιών, πάνω στο δελφίνι που οικετεύουνε. «Περιμένετε να έρθουμε! Περιμένετε να έρθουμε κι εμείς στη Ροδοπαπούδα!» «Ελάτε!» τους λέει φιλικά το μικρό αγόρι από το χρυσόψαρο. «Ελάτε και σας περιμένουμε!» Το άλλο πρωί η Ανθίπη με ρωτά. «Ποιον περίμενες χτες τη νύχτα?» «Εγώ περίμενα κανέναν?» «Μα ναι. Κάποιον φώναζε στον ύπνο σου να έρθει?» «Δεν θυμούμαι πια τίποτα. Και της λέω πως θα ήταν όνειρο.